Kini degradasi Meghalaya bat ngipeng subhai pi barok ketuk kubor mta ka janmiet. Shaban paj ki kubor ki babnya ini pechwai ki mat bakongsan. Pelat ke sarkar pedeng ke Finance Commission Grants ke bakatsan na ke benta ke Jela Meghalaya na ke benta barok lai teli ki District Council jong ke Jela Meghalaya. Teli ki kompani kam bat artatin banlong ke examen postgraduate jong ke school ba nehu na ke dau bejar ngai Vice Chancellor ong Controller of Examination Dr. Sumar bin Undor. Ya kendo Director jong ke Dream Mission ya Menteri Ketenat Social Welfare ubak po lingdo ban ya murjingmit halor ke jing jelai jong udrok hapo ke jela. Bat kut no kasyat nong krem hapedeng ke jingkmen bat jing shongshit ke bakrau. Pelat ulat ke jela ya ke jing tho halor ke ahima Khairim Siemship Act arajar al-Kusa. Hikubor ki babenya. Kasarkar pedeng kalah pelat ya ke Finance Commission Grants ke bakatsan ke badai ke song tingka ke beningkong jong usnam mang tingka harja arpawai hadu arpoar. Ke balakot syaka arpunyu keluar tingka na ke benta ki bor sin charge nong kendong ha kani ke Jela Meghalaya. Ini ki song tingka ki dei na ke benta ki lai deli ki District Council jong kani ke Jela. Kasarkar India kadang yai pen klan syu ya ki bor sin charge hakish nong ki tau da ke ba pen klan bor ya ke rukom sin charge panchayati raj. Lani ki bor sin charge nong lingba ki song tingka jong ke Finance Commission ke bakatsan. Kini ki song tingka kilong ki atiar ban pelong ya kador bar sinong ki bakam klain bor ki badon jingkit kli bat ki badap babyang nalade da ke bawan ra ya ke roi kepar ke bane basa ha keleng ki jakanong kendong. Controller of Examination in Chart, hapo school ba nehu, Dr. Sumar bin Undor, ulapan pau ya gajing sengau kuslai jingmut jong halor gajing yaki persya ke badang ya syakmat jong ki samla pulih. Da ke ba ai jingmut ru balik sela dei ban penyat khamha ya ka khadang ban kia na ke ban pentut ya gajing pentrekam ya ke National Education Policy. Gajing jar ngai jong Vice Chancellor Professor Prabha Shankar Shukla. Kalawan ra ya gajing theli ha kor penyat kam. Hakaba umdon basoi ki kot kisla ki bakong san e kabala pensange haju ki kam ki bakong san e kenthop ru ya ka jing penmi ki result examen u Dr. Umdor ula pen pau ru ya ka jing khuslai jingmut jung u hakaba ye dei bat ka jing artatin hakaban pelong ya ka examen postgraduate bat ka tu ka nitli ki examen undergraduate ka baki examen ki college ba penyasno bat ka school ba nehu kila dep sedang bat ka baki examen vocational training course kat kum ke NEP labu bakin sedang haka khandriu tarik unai weng. Has gone into implementing the VTEC course, and from the exam department we have been working for the last 2 months to get the guidelines and everything related to the implementation of this course. There's a lot of challenges, and in between all this we have the current situation which is not helping us in the exam department. Instead of all our attention going into implementing this new undergraduate curriculum structure, it is very unfortunate that these issues that could have been handled has led us to a situation where the very implementation of such an important policy of the Government of India is being compromised. Uba Francis G. KHASI Uberang Sien ulah syak thumkum Mission Director jang Dream Project hinin gasngi ulalik yakendo Menteri Ketenat Social Welfare uba polling do ban ya merjing mud bat u ya kilat kilinti ban jam syakmat hakabaya dei bat gajing jelai jong udrak hapok gejela hagani gajing yalang uba KHASI yang ulah pensengap hakmat menteri bo un sakot jing yalang ki seng tremon sengobha kisam la puli bat kiwe haka khalai terik unai weng ban ya phliu jing mud halor ka tu kat ni teli ki project hapok ka Dream Mission uba KHASI yang uba dei ru he pulit bala syong thai ulah kerjaan ya gajing mud ban don ya ka kenhon ka bapura ka ban pet ya ki jing ki pami na udrak nakadaw bakalingkor jong ki pulit kalakhya palat. Initial aim is engaging with the community. This is very, very important. We have to, as a part of the government, as part of this Dream project, we have to raise maximum awareness about this. And this can only be achieved with, working with the SHNOMs, with the community, with society at large, with NGOs, with users, with rehab, how to sort this out. We will hit the ground running. We will be moving very fast and as far as I can to interact with the people at large. Kajing syat nong krem kalakut no hasnong smith
badai ke nong ba jong ka hima khairim bat ka bajangai tang ko ba 4 kilometer na nong ba Shillong mentaka sngi ya ka jing shat nong kram la jurakhe ha ka ayom sinrai hasmit ke badai ru ka pedeng jong ka riti ka dostor jong ka rilum khasi ban pensa ken mau ya ka ni sngi ulat ka jala Meghalaya usi Vijaya Shankar ulat palai ru ya ka jing to halor ka ai hima khairim sim shape act araja al posau haringkat ka jing don lang jong usim ka hima khairim u Dr. Balajit 6 kani ka an jong ka KHASI kala yo ya ka jing menjur na ulat ha ka nyau tarik unai wing pat la penmi ru hapo ka khubor ka sarkar jala ha ka khatwai tarik unai wing kani ka an kan pentikna ya ka rukom sinshar ka bayat bet yat renti bat kentiu ban penek pensa ru ya ka riti dostor tenrai pat kumju ru ya ki pateng paket ki ban sawan haga jo ka por pat haga ni ka tamasa la sakhi ya ka jing shim benta shitraham jong kinong shat kin thai bat shinrang ki bala riam la bet ya la de ki khor ki krem ten rai haga ba le shat lang kat kom ka jing tiet jong ka sing ka dha bat ki jing sawa ki sur thyang ka tamuri the hima khairim that we have received the assent by the Honorable Governor regarding this act, and this act will protect and preserve the rich practices culture of this hima. We are grateful to God Almighty for having us given this day where we feel we have succeeded in claiming the portion of being the hima among the KHASI community with special attention to customary laws that prevail from time immemorial. Kashnong lingkoi ke badan East KHASI Hills District haringkat bat ke balang Catholic nen kesngi kila pelong ye kaliat niam le rukam ke kentang bat ai kublai khadu yu shipai ai bok madur ubal khlat no haka nyau tarik unai wing ha ulum tha sia chen ha jamu bat Kashmir bat ya kemet basa jo letep no haka khatwai tarik unai wing ha ulum jing dap ke balang Catholic halingkoi na lor ka riti restore jong ka yeng ke sem ka Assam Regiment Center ru kala le rukam le buram ya ai bok madur ha ka ba kinong wan sngolam ru kila ya lumlang ban le buram khadu ya u kihan nariat kwan beat forest ringkat bat katuk ningut kinong ilam jong kisnong lum dat kla bat lum so pieng kilale chaka klau right jong kisnong lum dat kla nen gesngi na kebenta balet jurip lale ya kani hadin bala yok dang kubor bakala don ke jing pom ding bi an hapo kani ka klau ka kenhun jurip bala ya lam da beat forest officer ba esping rup kala pentikna bakala don ke jing pom ding bi an hapo kani ka klau right kila kurup no iki katuk kat ni ki ding ki bala syak pen kelem bat kila le ru ya ki kam ke berangkam kat kom ki kendon an ha ke bedai bat kani kata kejing tiap bakadan kata kejing pemding kalau adon kejing sokya kalau adon kejing kata yang kejing senong harin kata ngil ai jing tip sakal yang senong bakin pet kita ki ding ki balak pom mo kanang ba kanlong kejing yada mo makan don kejing pom pathar maladang ni alat kum kini kejing ja kum kini kejing pom pathar ki ding kan kata kamar yang kejungi uba bait lang po asngap unong song jong ka kemus niang jawai ha West Giant Hills mentakas ngi ula pentip syapanggarai jong u ban yakun ya ka election MDC na kabenta ka Giant Hills Autonomous District Council ka ban selong shen na Jawai South constituency upo asngap ula ya thoru badang shen ula pan tiket na ka seng Voice of the People Party Henry ka basnusi kalong balak kentat ya ka jingkarpat jong u tinakadaw bu yo ya ka ni tiket uba po asngap ula rai ban yakun ya ka ni ka election kum ukertong shimet kami lenti ngara angno baga parti kan konsidernya kumu beriu walayar kumu beriu balayar kecil kecil khat bala ramba bala experience balsa ai kecil sekri kampai ba mangas ngau ba kumu beriu bala trai ki kam haki imla salang bar kumu beriu ba ya jadul dia jingkoi kami lenti ban yo tikat henry ngam sem le yo tikat ke parti BPP Commissioner ba Secretary Syaulat ka Jala Meghalaya ubalong ru Chief Electoral Officer BDR Tiwari mentas ngi ula play ka workshop ka balai ngilenter na kabenta ka Akashvani ba Didi Kisan ha ICAR Research Complex na kabenta ka Than Shatai Lamingi ka badon ha umyam
Kani ke workshop ke temu ban kentiu ya ke bor trekam ban wat jing tip benia halor ke jing kta ke Akashvani bat di kisan ha ke ban pen priang ki kubor bagi jing tip shekinong rap ha ke be dei bat ke rap keryang ha ke ni ke than. Ha ke jing kren sedang jong utiwari ula pen syai halor ke kamram ba kongsan ba kirin san pathai kum ke Akashvani bat ke didike ki penmi. Ha ke ban pen yasno ki pat ba jong ke ni ke than bat ke ri barok away. Ling ba ki program ki ba kit jing mut bat ki ba ai jing tip ki ba benia. So the biggest challenge from lab to land, from scientist to the farmer should reach in proper way. सीधी बात हो, दिल को छूने वाली बात हो, हमारी जरूरत को पूरा करने वाली बात हो, माटी पानी खेती की बात हो, इस चीज को आपने यह कार्यक्रम आयोजित किया. It is really very valuable. So I started. I couldn't prevent myself because जो दिल की आवाज है, दिमाग की आवाज पे कई बार बहुत भारी पड़ती है. Komisi Benta ban penyar yang jingan bak jing bentoi ki kena pulih bat ki pat ba kinong yalam jong ke Federation of KHASI Giant Angaro People North KHASI Hills District kila pelait pat ba ya ke jaka ap kali ke batamai ha school Minken Christian Higher Secondary School hagani ke senjam la shim da ke senjuk Komisi Benta ban pen ba shu ki jing don jing em pat ba hagani ke than usumbut President jong ke seng FKJGP uba kit bok lang dong plang ula banjur ba ke senjuk kan yai beteng ban train na ke benta ban pen bhai ki jing ai jing shakri kaban ai jing bentoi ki shnong ki thau khamtam na ke benta ki khna pulih ban pentikna ba komi kini ki senjam kindang yai beteng ru hadian habon Wei unong nyak trok yu bala tip kerteng kum uba Neverson shut up na kashnong nong rik ko kebetulan ha West Giant Hills District ulam min saujur hadian baka trok ke bakit klinger kebedang temu benlek Guwahati kalaya tengko no bat kewei ke trok ke bayeng harut jong ke Surok Ba National Highway in Rio kebetulan hakat armer Riboy District henne ke step kitanat pulih haringkat ke tanat pelip ding kilala ban seino ya uba shadap ubala sakut hadu arkenta hapo jongan ya trok lapen kit no yu Guwahati Medical College but hospital na ka benta ban yo ya ji sumar ki berankam na ka jingbum sait nyau jong ki pai ba ki ba pelong ya ke Surok Ba kum ka jaka bret nyut jong ki kala pelong ya ka nong ba Region Auto Owners and Drivers Association Riboy District ban shimkia halor kane ka benta Komisi Benta ban ya kren halor kane ka phang ka senjuk kala lej ban ya kendo ya ki rang ba snong jong ka snong nong po den gasngi ban sam ya ki tinyut na ka benta ban bret bha ya ki nyut kinya ya kini ki tinyut labu harut Surok bat hajan ki jaka di jingde lambat ka kerwo ka ba syai ha ka bala kentui ki pai ba ban pendon kam tikna ya kini kitin hakabai dei bat kane ga jing pentri kam kinong mi khmat na ka senjuk ki lalet ru ban ya kendo yu Deputy Commissioner jong ka Riboy District ban pentep ho halor kane kamat Kemudian kacing sedang kacing ini mesti apa perspo bija bangin sam itu kitin desben kata bangin ais ko hamas ko der bersnong bat kala nakali ko der bersnong ko ai kitin kemon kala ada ai ko kacing tip ba hakalai potrik ba une ubnai kasadon kacing pun snong ti ang se wer lang ini ro bakin ni ngiri ni rang dabar baro namar ba badia pun kuit ga snong ko ai namar ba kacing kuit ngini kisngi mumta ko don kamshan bat kacing kuit khe jung bro ko kasong kacing kuit ada kacing jopo kala jele jingi baka war kacing pang stom bro kam dalak ban kan ria andre ha ba don kacing kuit adon kacing tenan tingin pun kuit kalai potrik ro kadon ngin sawara yang kita ki jingon kam mak la de kino kam kan hang sadon bengi wara bengi sebenang ni skmat Deputy Commissioner hakajing snok tilang bat katanat District Sports Office jong ka Riboy kala pelong ya ka program ajing hikai a mentakas ngi Komisi Benta ban yarap iki samla ban penkre yalade na ka benta ka physical efficiency test ban yo rong kam sipai kani ka program ka don gajing tumu bakirpang na ka benta ki kertong ki bala pendep ya ka test rong kam sipai bat ki bala penkre na ka benta ka Agnivir recruitment rally ka balong nadu ka sipau hadu ka khat atrik uno pra ha umroy cantonment kani gajing ajing hikai ka bahan Rio skilenter kalas dang nadu mentas ngi bat kan kot no ha ka khat nyau tarik unai weng matapan ini pai kajing long jiman kesumineng shalong kajing krat kalong sipau 0.7 degrees Celsius ber kajing shit kalong 4.2 degrees Celsius kajing sngam hau kalong san posan nak shispa men step ban riu katai nak shispa janmen kesumineng kala banrang bat kala ru bandon kajing dum loo kendeu ke bamelu mala hakikat tu kan hi kijaka Syaban poi syuk bakut jong ketup kubang ini pai biang sa sisi ni kimat bakongsan Pelat ke Sarkar Pedang ke Finance Commission Grants ke bakat sang na kebenta ke Jela Meghalaya na kebenta barok lai kini ke District Council jong ke Jela Meghalaya.
Thali kir company kambat atatin melong ke examen postgraduate jong ke skul ba nehu nakadau bajak ngai vice chancellor ong controller of examination Dr. Sumar bin Umdor. Ya kendu director jong ke dream mission yo menteri ketenat social welfare ubak polling do ban yamir jengmut halor ke jingjelai jong udrak hapok ke jela. Bat kut no kashat nong krem hapading ke jingkemen bat jing shongshit ke bakrau. Pelaj ulat ya ke jelai ke jing tok halor ke an hima khairim simship at araja posa. Tipalok katung ila poisha bukut jong katuk kubo jing ibtal zanmiet hadu bangin de syam biang bat pila syai kesngi. Fi baro. And in sports, India defeats South Korea by 3-2 in the Women's Asian Hockey Champions Trophy at the Rajgir Hockey Stadium, Bihar. India thrashes Malaysia 4-0 in opening match yesterday. Defence Minister Rajnath Singh today